biteye ubwoba ibintu byakomeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho aka M23 kashobotse ubu yagoswe n'ingabo zitandukanye iza SADC, FARDC, abacancuro, FDLR. Amakuru dufite nuko mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu amabombe yongeye kugwa mu bice bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23. na amabombe bivugwa ko yatewe mu bice bya Rubaya, Mweso, Mushaki, Karuba, mu birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23, ari nako ingabo za SADC, ingabo za Tanzania zarahiriye gukubita ahababaza umutwe wa M23, ndetse M23 nayo igatangaza ko yiteguye gufata umujyi wa Goma ndetse na Kivu zombi, igakomeza igafata ibice bitandukanye birimo n'umurwa mukuru Kinshasa. Ndetse Colonel Nanga wa M23 akaba yeruye akavuga byinshi mu bigiye gukorwa n'ishyaka akuriye, anavuga ukuntu M23 izagarura ukwishyira ukizana kwa buri mukongomani wese aho uri mu bice bitandukanye. Na makuru ndetse turanakomoza ku mirwano karundura, imirwano yongeye guca ibintu ku munsi w'ejo. Abaturage batuye Mweso, abaturage batuye mu gace ka Mubambiro, abaturage batuye mu gace ka Karuba bahuye n'akaga gakomeye cyane kubw'amabombe aremereye arimo arasukwa n'ingabo za Tanzania, ari nako amakuru yacu turi buze kuyasesengurira hamwe ukuntu ingabo za Tanzania zikomeje kugaragaza umuvuduko mu gutoza ingabo za FARDC ndetse na FDLR, ari nako tuza kubagezaho irengero rya kontineri enye z'imihoro bivugwa ko Uburundi bwatumije mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse iyi mihoro imyinshi ikaba yaramaze kwinjira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Ubu ngubu ingabo z'u Burundi imbonerakure barimo gutoza ingabo za Kongo FARDC, abawazalendo ndetse na FDLR kwica bakoresheje intwaro gakondo. Nayo ni amakuru tubafitiye, ari nako tuza kurebera hamwe ukuntu Iran na Israel bigiye kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose. Ibihugu bikomeye cyane byamaze kwishyira hamwe byerekana n'uruhande biherereyeho. Icyo ntakusaba no gukanda subscribe kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro dukomeje kubategurira urusheho kubikurikirana aho wibereye gatanu kuri gatanu. Amabombe aremereye, isasu ryongeye guca ibintu mwabantu mwe, ibintu byongeye guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu hongeye kumvikana imirwano iteye ubwoba, hongeye kumvikana amasasu aremereye mu birindiro by'umutwe wa M23. Ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bongeye kurasa ibisasu byinshi mu birindiro by'umutwe wa M23, dore ko ari imirwano yatangiye nyuma y'uko ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi biherereye mu gace ka Minovo ndetse na Ngungu ariho uru rugamba rwatangiriye, dore ko ahangaha harimo kubera imyitozo ikomeye cyane, imyitozo irimo irahuza ingabo za Kongo FARDC, ingabo za FDLR ndetse n'imitwe ya wazalendo, aho imbonerakure z'u Burundi zirimo gutoza ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kwica bakoresheje intwaro gakondo. Ni irengero ry'imihoro bivugwa ko kontineri enye igihugu cy'u Burundi cyatumije mu Bushinwa. None ubu ngubu iyi mihoro imyinshi yamaze kugera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, irimo kwifashishwa n'ingabo za Kongo n'imitwe ya wazalendo mu kwica abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru dufite nuko mu gace ka Minovo harimo kubera imyitozo ikomeye cyane, imyitozo irimo irakorwa n'imitwe isanzwe ifatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC mu kwica ndetse no mu gusahura abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Minovo hateraniye imitwe itandukanye irimo abamayimayi, irimo umutwe wa Kodeko usanzwe ugira uruhare mu kwica abaturage mu ntara ya Ituri, ndetse binavuga ko umuyobozi mukuru wa Kodeko amaze iminsi avuye i Kinshasa, aho yagiranye n'ibiganiro na Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ingabo za Kongo FARDC, bakaza kuganira byinshi mu gukomeza gutanga umusanzu mu kwirukana abarwanyi umutwe wa
M23. Bivugwa ko izi kontineri enye Burundi bwatumije mu Bushinwa zinjiye ku butaka bw'u Burundi ziciye mu gihugu cya Tanzania, bikanavugwa ko u Burundi bwagutumije izi kontineri enye z'imihoro mu rwego rwo kurwanya abanzi b'u Burundi kuko bakomeje kugwira uko bwije n'uko bukeye. U Burundi na Kongo bakomeje kunoza amasezerano yabo mu gufatanya mu guhangana n'umutwe wa M23, nyamara ibingibi ntibibuza umutwe wa M23 gukomeza gutangaza ko nawo witeguye gufata Kivu zombi ndetse na Garande Entuweri. Binavuga ko M23 ishaka gufata Kinshasa n'ibindi bice bitandukanye nk'uko bitangazwa na Koloneli Nanga. Mu minsi iri imbere, Koloneli Nanga yatangaje ko M23 yifuza gufata Kivu zombi igafata Ekwateri, Katanga, Kasayi, Burundi ndetse na Kongo Centre n'umurwa mukuru. Ni amagambo Koloneli Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'imitwe ya politike na gisirikare rya FCI Favorable Congo. Koloneli Nanga aravuga ko M23 irimo irashaka gushyira hamwe ikagarura kwishyira ukizana k'umuturage wese wo muri Kongo yaba atakiri kuri ubutaka. Ni urugendo rwabaye ku itariki 20 Mata 2024 rwitabirwa n'abayobozi batandukanye ba FCI na M23 n'abaturage banyuranye ndetse n'abasirikare ba M23. Ni urugendo rwakorewe mu gace ka Nyongera rugana i Rucuru, aho abaturage bari bafite insanganyamatsiko ndetse barimo kuririmba indirimbo zitandukanye zisanzwe zifashishwa n'abasirikare ku rugamba. Abayobozi bwa M23 bwasezeranyije abanyekongo ko bwiteguye kubageza kuri demokarasi, ubwigenge ndetse no kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ni urugendo bivuga ko rwashimangiye icyizere no gushyira hamwe ko abanyekongo baharanira kubaka ahazaza habo, aho buri muturage ahabwa agaciro gakwiye. Ni muri Werurwe 2024 Nanga yatangaje ko ihuriro ayoboye riharanira kwishyira ukizana k'umuturage muri Kongo ndetse ihuriro ayoboye rizakora uko rishoboye rikagarura umutekano muke mu ntara y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu bice bitandukanye bigenzurwa n'ingabo za Kongo FARDC. Koloneli Nanga yagize ati, aho gukemura ibibazo kwa leta y'i Kinshasa yahisemo gucamo ibice abanyekongo, guha intebe ivanguramoko, inzara, ubujura no gusahura umutungo kw'abaturage nibyo bikorwa birimo birakorwa n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa, ariko twebwe ntabwo tuzabyemera. Koloneli Nanga yakomeje agira ati, mu minsi iri imbere tuzafata Kivu zombi ndetse na Garande Ekweta, Katanga, Kasayi, Burundu, Kongo Centre n'umurwa mukuru. Tuzaza i Kinshasa kugira ngo dushyireho ubutegetsi bw'igihugu bubereye abaturage, butanga umudendezo kuri buri umwe wese. Twamagana ubuyobozi bubi bwa leta y'i Kinshasa. Kuva aho M23 yinjiriye mu ihuriro ryitwa Alliance Favorable Congo, yagaragaje ko ifite intego zo gufata ibice bitandukanye, ibice byose bibarizwamo ubwicanyi, by'umwihariko birimo gukorwa n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa. Ni M23 itakirya indimi, ikomeje kugaragaza ko izarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, igihe leta ya Kongo izarekera kwica no gusahura imitungo kamere y'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Mu mujyi wa Goma ubwicanyi burakomeje, ubwicanyi bunatangazwa na General Peter Kirumwami, umuyobozi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, uherutse gutangaza ko muri uyu mujyi wa Goma mu minsi 3 abantu 21 bamaze kuhasipurira ubuzima, kandi birimo gukorwa n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR. Imitwe yamaze guhabwa ijambo, dore ko iyi mitwe isanzwe ikorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu kurwana umutwe wa M23. Amakuru
dufite nuko ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bwamaze kwemeza ko nta musirikare wa Zalendo cyangwa se FDLR ugomba kuzongera gukwirakwira cyangwa gutembera mu mujyi wa Goma afite imbunda. Nyamara nyuma y'uko ibi bivuzwe nibwo ahubwo ubwicanyi bwarushijeho kujya ahagaragara, nibwo ubwicanyi bwarushijeho gufata intera ikomeye cyane, by'umwihariko bukaba burimo burakorerwa abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Amakuru yacu reka tuyasoreze ku ntambara ishobora kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi, ni Iran ndetse na Israel, ari nako tubanza kurebera hamwe ukuntu Uburusiya na Ukraine ibintu byifashe ubu mu ntara zitandukanye harimo Crimea, Zaporozhia. Ibintu byamaze guhindura isura kuko perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin akomeje kugaragaza ko azarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, ariko atazigera yemerera bagashaka buhake Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zaza gushinga ibirindiro bya OTAN kuri ubu butaka bw'Kinshasa. Amakuru reka tuyakomereze kuri Iran ndetse na Israel, aho ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura. Hashize iminsi Iran itangaje ko yifuza kwihorera nyuma y'ibitero yagabweho na Israel, ndetse Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu aherutse gutangaza ko batazigera bemera ubushotoranyi bwa Iran bukomeje gukorerwa mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'uko Iran igabweho ibitero. Twabutsa ko igitero cya mbere cya Israel cyibasiye ambasade ya Iran iherereye muri Syria. Iki gitero cyanahitanye Mohammed Ali, umwe mu bakomando bakomeye cyane b'ingabo za Iran, uza wiyongera ku mujenerali ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahitanye ubwo zagabaga igitero gikomeye cyane kuri Iraq.